Imbulo bina na turanga na marama na turbugi na ngone leo. Imbulo bina rangone. Kanu itaki ni mara taiti ronda bitingomi na mbio liba ni Radio Fiji 1 na ndaba ibiti na bonga ni biyanu yanu. Oya upio rotuanga na mni dauni bengravi. Na makia mwe naono kina tiri karua moni tiki na warumbuka. Ene wasini ngone barutaki kilo manikoro ilutu na karombo. Ni sambul binaka sai koengo na bagaleleka ni nonde tukutuku e sandingi tagi ochiochi konorote pe presidente bo ni nonde mata ni tu en andami ni palimende na matake ndindai era ulaveto ruru kina na yada batu tutaki na mata ni tu oga kina na itoni beisanga ni berni ngole na mandingi be konrote ena ga itegi bu taura na itutu bo presidente o major general konrote ena bula ka tu mai na ngauna sana bada barakina na nonra konitaraki na turanga na itoke na isongolava o ratu e peli na ilatikau embiuta na imatei ni adha baka tutaki kine tutu wa presidendi o vorenge mani marama na ililu ni mata ni tu e ataronga na mataka ndendai o semesa karvaki na yadha baka tutaki o yaka sangata sarva levu ena nona bagaritaka ni sianga ni ndonu metauro konrote me baka ni ase levanatiko na isongo ba politiki na Fiji First ya yanga iba matatataka o Dr. Chigulubeni na sipigini mboselawa na tikino ya ka kaya ni asa solia na nona ivolni bwadengu o konrote mai na kena leweni na isongo na Fiji First ero labete talangao tupo unronindalo mai ni toni beisanga ke niko na wekula siada bana buna sianga ni solikina na ngauna me bei talnotaki na yada bagatutu taki do talanga tikina e daura ko Moses Embulitabu na kena ngandrebi me baka matatataki na nona sa solia na nona iboli bwadengu o konrote kasemata na tuku ya ni kebaka na murina kena iba rondondonu ia ena bola wana speaking mboselawa na boli bola ni bendi tingi kasianga ni Fiji First ia etomani na ndambe ni palimende na nona watu tutakadake o rote mumukepa na ya dai ratu e pelinga ni lau tukuna nindua e taukena na military cross rarota ko semesa karabaki na binding taki waidore na matake ndai ka kaya ni rutu na kauta babelewai na tikinongo kina mata belewai e tukuno karabaki kina FBC News ni siang ni ndondonu be konrote me taurni tutu waka presidenti semata kina akina wasi walu sang tolu ni yabu ni babulewa ronondol tin katolu o yani o koe e taura ni tutu wa presidenti e siang ni ndondonu me levena ndoni songo ba politiki se baka tutu e ndona bali bola ia ena social media bunga ni tukutuku ni bambes mbese e na tautumo ni palimendi e tambagi kina mai nei toni beisanga na tukutuku tambaki e warete kina ni taukena na toni beisanga ka ngandrebi kina na beto koni me beira e beira tale na son lilo nua ia na tikinongo e dhakita ka rote mumukepa ka kaya ni sianga talangani bangole mai na bali bolobol ni toni beisanga na tukutuku ya kina gito tukono John Makina ndorba bulidi ni timi ni Vodafone Flying Fijians ni ndondonu mena bakale butaki ni wili ni sotsota mera waita bikina na dorbo kay na so na timi lebu ni rakabi burubura merawa ni baka binakataki kina na iwali ningito go enabugu ni kena barutaki na sota ni burubura ka taraba mai chapani enabana embaki katumai mai dabe kiri na baleleka ni nonde tukutuku ni bodeng binaka Tunasile Nisambula oyo Mr. Ben Kelapa na magkikira ni film mataka moni tikira borumbuka mena ono keneliwa enabula FM